الزول وذي قارن الزول في اللون الكلي، الزول ذا حميان، الزول وذي قارن الزول ذا حميان في اللون. الزول وذي قارن الزول. الوغ ما نتوالى كان حوايج كان كتمشطوحين معنا إلا واش يصفراحن كرب وين يساكوين قبيليا، كرب وين يساكوين قبيليا أثيدنا الوالي خاص مسلايث يعوجن. الجن اللي رانا نظلوا نجروا مور القراع وكل تورنا درنا باللي راه حاكمنا، هذا آمن بالرسول. الجن هذا يدور غير هنا في الجزائر، الجي يدور غير وين المشاكل. 25 سنة في أمريكا ما كاش واحد لقيت له، ما كاش واحد قال لي يا شيخ عندي الجن. واش ما عندوش الفيزا يروح؟ يجاوبوني أنا لا أنكر الجن. هذا ناس مثل وكي وين يخدم من الرقية يعيش في أمريكا 25 سنة، هي ناس جامي يروح ديوان أسرقوا ولاش الجن حاشا دي تمورت الجزائر هيك لا الجن. دونك هي قبيليا الجن الرقية وترعوا مع الشياخ ذا الخوارطي ماشي كيف الدين. انا 26 سنه في امريكا ما كاش اللي مرض بالجن. الجن يدور غير في الجزائر، يدور غير عند المسلمين. يحبنا وعلاش ما يروحش لواشنطن يقعد تما؟ كل حاجه لاباس، وعلى ما يكونش في باري. المسلمين هاني نحكي لكم عن المسلمين ما يحكوش على الجن في الخارج. تعرفوا علاه؟ والله ما عنده الوقت يحك راسه. خدمه، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الناس اللي راهم دايرين القرآن ينحوا به الجن، ينحي به الهم اللي راه هو في راسه. هبطوا لنا من الطبايح هذو. قرآن قال فيه ربي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل تحكم وتقرا في القرعة وتجري دير حوانت. هبلنا الغاشي، حاكم له راسه يقرا له، حاكم له صدره يقرا له. وش تقرا له؟ ما عندوش خدمة والله تقرا له السلكة كامل، لازم له شهرية. واحد ما عنده الزوجة تقرا له سلكة. صح أمر يضحك بصح يبكي. 40 سنة مازال ما تزوجش تقرا له القرآن الكريم. يا زوجوا بركة وانت مسخروا. راه شوف له امرأة. والعنوسة ماشي الرقية، العنوسة لازم نلقاو حل. سنة 2011 عندنا 11 مليون آنس. هذا علم تاع إحصاء، أنا مانيش نهضر من فراغ. بما يعادل 7 دول خليجية. ونختمها بهذه، هل ثبت عندكم انه خطبه واحده دارها النبي صلى الله عليه وسلم مع العنوسه؟ هم مشايخهم معايا شيخ حمزه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر ودار جمعه خصوصي على العنوسه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وشاب يقف الغراب على شاربه ويشرب بالماء ولا باس. ما عندوش امراه، ما عندوش ذريريات، ما عندوش سكنه. نحن نعاني مشاكل عصريه، لازم شويه يا جماعه. القرآن هذا جاب فأتبع سببا، لازم ناخذ الأسباب. هذا هو شقلاق، مثلا الشقلاق غادي يفدل اللي تمورتنا وكي الشغالة كي قد فدلن. ما نفاد الشياخ راه يهضر لك الشغله كي تربيه. هاي غار تلاقي في الحاجه اللي ندير تكيس لان مبوقل. Mahfoud au Maroc, vous avez une tête d'arabe. Physiquement, votre origine est trahie. Vous appelez comment Éric Zemmour? C'est quoi votre nom de famille? Zemmour. Ça veut dire quoi Zemmour? Olivier. En quoi? En berbère. Voilà, absolument. Donc moi je suis plutôt Il n'est partisan. pas arabe déjà, précis, soyez D'accord, précis. bah absolument. Mais si vous voulez dissocier les berbères des Ah arabes, oui, cher ami. bah a priori, moi quand je vois le peuple algérien, je suis plutôt fier de voir que berbères et arabes peuvent lutter ensemble contre un pouvoir politique. Ouais, Juste vous préciser quelque chose. Vous oubliez l'histoire. Non, c'est Les pas j'oublie berbères ont l'histoire. été colonisés, massacrés, persécutés Absolument. par les arabes et ils ont été islamisés de force. Et d'ailleurs vous... Et vous avez échappé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas voulu... Mes parents,
Les Mes Zemmour, ancêtres, parce que mes ancêtres, c'était il y a 1000 ans, ont sans doute Ils étaient de quel côté de la préféré payer l'impôt que se convertir. Vous, les vôtres, parce que je pense que 90% des Marocains sont berbères, donc vous aussi, vous êtes berbères, vous n'êtes pas arabes, mais les vôtres n'ont pas voulu payer l'impôt, donc ils se sont convertis à l'islam. C'est la différence entre nous, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous, Pascal, parce que je pense qu'on est très proches, en vérité. On a la même histoire, exactement. ouais. Exactement. Nos ancêtres auraient pu être copains. Moi, vous savez, mes parents sont nés en Algérie, mais c'est la France qui a créé les frontières de l'Algérie. Donc ils auraient pu naître au Maroc. Donc on prenait le même chemin, sauf vous avez pris la départementale du Non, racisme. non, pas du tout. Moi, j'ai pris le chemin de la France. Vous n'avez pas pris le chemin de la France. Mais qu'est-ce qui vous fait Mais je vais dire vous dire pourquoi. Je vais vous dire Allez-y, pourquoi, allez-y, c'est je très vous écoute. simple. C'est d'ailleurs sans doute une affaire de génération. Vous voyez, je vous en veux pas. Ah, Je pense que c'est déjà, une on affaire avance, de ouais. génération. Ouais, Mais bien ouais, sûr c'est qu'on vrai. avance, évidemment. En fait, c'est le Minitel contre Non, Internet. non. Allez-y, Ne allez-y. pas. C'est simplement, c'est très simple. Moi, je suis né, si vous voulez, dans une famille juive d'Algérie, qui est devenue française par le décret Crémieux, et qui a été tellement contente, tellement heureuse d'être devenue française, qui ne se prétendait pas afro-européenne et citoyen du monde, elle voulait être française. C'était modeste, c'était humble, mais c'était grand. C'est-à-dire appartenir à ce peuple qui avait fait cette histoire glorieuse, qui avait façonné ces paysages, qui avait façonné ces monuments, qui avait écrit toute cette littérature brillantissime. C'était ça, être français. Et pour ça, eh ben, on vivait à Rome, fait comme les Romains. Voilà. Excusez-moi, je voulais juste vous poser une question sur le procès Muriel Pinol qui vient de... Je ne suis pas le candidat de Friedrich. أسيني حد حلو في الأخير زمور أسيني داوم دينا كل ولا دياسبورا ياكي إذا داكيم أكل قبيلك وفوطيت إريك زمور ما تبغى ما أتكسم خاطر قلا لي كابيل سون اونتر المارتو اي لونكليم ما تبغى ما تكسم مارتو لوك لونكليم فوطيت إريك زمور أنو خاطر فرنسا كوخ تعاون راه ماكرون هو يديرو من كوخ تعاون راه مازال غير ثورة هزاع فكرت مسي بروميير ايطاج تسقسي سوتيو بامان ونسعى ميم با لي بومبيي هذا بالعيف في الاول يجي العاصمة العيف هم قراحة هاتسا نتبون الجزائر الجديدة هاتسا يدري منك سوسات داغنا سواسات داغنا كويناس سواسات داغنا صافي البطاطا تستوي البطاطا هذا أنا بقى تبون الجزائر الجديدة لا سكوتشا خفيف سكوتشا إذا تشدو كاع لا تشدو موتي صافي البطاطا تستوي لا سناوي من البطاطا هي مسكين دا موتي لا سكوتشا خفيف سكوتشا هيك والله لا تشدو موتي هذا الجزائر الجديدة لا سناوي من البطاطا هي مسكين دا موتي لا سكوتشا خفيف سكوتشا تيملالين قطع الله كلينيك بريفي تشدو كاع لا تشدو موتي صافي البطاطا تستوي لا سناوي من البطاطا هي مسكين دا موتي لا سكوتشا خفيف سكوتشا إذا تشدو كاع لا تشدو موتي صافي البطاطا تستوي لا سناوي من البطاطا هي مسكين دا موتي لا يعطيك الصحة حقار ما تشدو في هذاك الشيء Nos ancêtres avaient porté تلاوث الحاجة نيرن دام تكي تبغى وتشدينا الثلاوين يتلبسون الحجاب هانا شوف عند تكتاب النيام عند دي ترادوي القرطبي كان دي ترادوي ذا شو هضرنا في ثمطوط ذا شو دي قال محمد في ثمطوط هذا ماشي كلا سيدي ثمطوط ماشي ذا ناس كان دير الحجاب كي لا تشكل ولا سو مرار فوالا انو هذا انو هذا يوث الحاجة النظام تريز امبورطونت وقاسينا عطت الصحة دونك ونتي دغرا سي ان تكست يخدم يون سي ان ايميغري يغرا ذي ثمورث يغرا 12 سنة استعرض الور 6 سنين ديال البريمير تزرا ماك 3 سنين ديال الكوليج 3 سنين ديال الليسيو إلا يو سون باك دونك هيون ورقز الجيريان ذا خلاقي الجيريان ذا قبايلي يمسكين الجيريان سدرع
دونك 12 سنة استعرفت 12 سنة هاكي 6 سنين ديال البريمير 3 سنين ديال الكوليج دوك 3 سنين ديال الليسي Il a eu son bac. C'est-à-dire, il a l'université. Et c'était dur avec la langue arabe parce que l'université, après, il a passé son temps, mais moi, je suis Alors, quand même, il a réussi au Dina, selon. Surtout, il a de l'arabo-baptisme. C'est la langue du paradis. Il y a qui se contredisent jour et nuit. Des fois, ils te prêchent que le Dieu est le créateur de toutes les langues. Et le soir, ils te disent que le bon Dieu préfère la langue arabe. Apparemment, selon les sages musulmans, ce Dieu est humain. Il a des goûts voyants. Certes, mes premiers pas dans cet amphithéâtre de l'université de Boumerdès était glacial. Mais le contenu du programme, l'attention des profs et leur amour de la science nous chauffaient, réchauffant nos cœurs. Quand ils nous enseignaient, ils nous donnaient des ailes. Nous projetons dans notre avenir de chercher ou de chercheurs, de professionnels. Et 4 ans d'anglais, le cursus universitaire. Les 4 ans d'anglais اللي خدم 12 سنة اللي تعربوا ومن بعد يروح دار ذاك فرنسا الور 12 سنة اللي تعربوا ولا شوز دبوين لا شوز دبوين بوين زاد 4 سنين غير l'anglais l'anglais il est maintenant dans un pays étranger ce n'est pas les 12 années d'arabe qui me guident tous les jours c'est les 4 années d'anglais qui me nourrissent me comblent. Ainsi, à l'étranger, je sers plus ma Kabylie. C'est-à-dire, à كثورة ذي ثمورث سنين ولدنا كيني 10 53 سنة ذي ثمورث وصورة ميم با أدخل مع لي طواليت ما لي طواليت والصورة تخدم ولاش لابي تماث ماشي تفكر تماث بلا ميت بروح على فرنسي يفيني عشي طاح بخام ذي ثمورث. Donc, c'est les 4 années d'anglais qui me nourrissent, me comblent, ainsi à l'étranger, je sers plus ma Kabylie en envoyant de l'argent à ma famille, en aidant contre les incendies, pour les concentrateurs d'oxygène, pour désenclaver le village. إنك لو كان قيمة هذينا ورزميرة هذا أزندا لا concentrateur d'oxygène لا لي زانسوندي كان يقيم كان اللي تعرفتني 12 سنة تعرفتني ولا شوي زمر هذا يخدم. Alors comme on l'avait irons-nous au paradis comme on l'avait les morts le châtiment des tombes ذا قالت تحفظ لينا مكان السرد الميت تازكا مكان تبنوض مكان تخدمو ذا كي ظهور نسن. Donc j'ai quitté ma Kabylie pour mieux la servir. C'est un immigré kabyle, c'est vraiment formidable ce qu'il a écrit. L'essentiel, ils ont écrit quelque chose de formidable. Donc voilà. Un couple, un couple, ils ont mis 4 ans à créer un magnifique jardin. 4 سنين كان. Ils ont créé un très beau jardin. Voilà. وإذا حمل أنت مورثنس. ثاني مرثنون أحد حلوف الأول ذا كان يسعى تدين الساقيم أجد ولا ما شفتو ولكن ما شفتو خطر قال كوني تشوف ثيكوال ولا نون كذاين نكوني مازال السلام عليكم مازال إلى لا حليمة يجي راه تتبعنا اتصل قبيلي تتوالي السلام عليكم فوالا السلام عليكم مثلا ير الجنس ماكي راه يحكمن جماعة راني في ايوا الور دونك كنت جا سيوت الحاجة النظام العاديت
يون قناص مولود حدار سنا حدا حنو في الليل. Tout le monde connaît le vœu de Mahand Ouchen. Mahand, un chacal, lorsqu'on lui demanda ce qu'il pensait de ses ans, il était catégorique. Donc l'hiver, un jour puis un autre, l'été, une année et une autre, le kharif, un mois suit l'autre. Donc tout de suite que le kharif est la saison des figues et que ce mot, le kharif, nous avons tiré un verbe, le verbe se régaler. Se régaler. Donc c'est compris. Voilà. Donc la photo يجين الخريف راكم جايين سنمي ثنون أحد حنو في اللون الكل.